episode 8 isencane lengane bafethu iqala ngosiyacela phaya basedolobheni nobafu bakhe mayesho baye endaweni lapha nebeyodlala khona isnooker ayabona futhi sephoyinti nje lapha yabona indaba zeyinooker ngeke uzifice ogethweni base point lapha yana inhloso yonke ke lento lemayichaza usiyacela uthi hayi khona umuntu ayohlangana naye lona owayezama ukulwisana naye at the first thought I was like yo shuthi uyohlangana nolento noThembiNkosi futhi again because I was like yabona sesikhathele ile episode ukuthi njalo uhlangana noThembiNkosi kuyaxatshana kanjani to my surprise uyohlangana nobani uyohlangana nomalume wakhe unjabulo madoda ayifike makwabo bahlale phansi ke baxoxa basically they touched on everything eyayenzakalile and uyazehlisa lana kwe umshana ngoba uyasho phela uyacela ukuthi malume ngizokhuluma ngezinto ezenzakalile ngaphambilini yabo ukuze ngendlela wenza ngayo ekhaya into angayilindele yayiqala ukwenzeka and axabene naye akananqa naye whatsoever so uyafisa ukuthi kube khona indlela abangaqhubekela ngayo phambili ukuthi bangenza kanjani ngale yonke lento le yabo and ke lapho ke naye ke bro lena kuma direct sessions iyayichaza indaba yokuthi no ingane iya discipline ingane ya discipline mayiphuma endleleni hayi ngoba mhlawumbe kukhona inzondo ethile uyikhulisa nje ingane yabo hayi umzali kuzoyazi lento kanje asisho singane iyahlukunyezwa kodwa phela uma uyibona ukuthi uyaphambuka buyisa endleleni iqhubeke ke ingxoxo ke asho nezifiso zakhe ke nangendlela azofisa ukuthi ilunge ngayo yonke lento le naye uJabulo azisho iyalo zakhe kuyena usiyacela yabo ayizisho iyalo zakhe ukuthi hayi mfana ufuna ukwenzeke kanje senze kanje yonke lento leyo umfana ayiraise nama contents akhe ukuthi bandla ke in future akafuna ukuthi ugoga alokho evusa izinto ezindala yabona ke yabo yonke lento leyo usemdala phela ugogo abantu abagodlayo izinto ezabahlukumeza kukhona ukuthi angayivusa uyohleze eyivusa umuntu omdala izinto akafani nomuntu osemusha ngoba yena usecela efuna ukuthi kudlule nje yabo and yonke nje lento lena ithanda ubanzima ngoba phela usiyacela mhlawumbe uyabe nalento okuyitshela ukuthi ngathi konke lokho kwenziwa ngathi ngoba akanayo nina yabo lonto leyo so unezifiso zempela nje ukuthi yonke lento kube khona indlela ezilunga ngayo alungisa amacala ngoba uyasho ukuthi ufuna ubesa lento ezayisho umkhulu uma ukuthi khona amacala ake noma khona izinto umkhulu ayilindele ukuthi zenzeke suke kodlamunga zizengakubona it's fine uzozama ukuthi ayilungise lento le kodwa naye malume amchaza ukuthi mshana nawe ilungisa indlela yakho ngendlela owenza izindlela onza ngayo izinto ayilungi mshana ayilunga ungalokho kwenza kanje but ke anyways bagcina sebokuthi ngathi into yabo iyalunga ngathi ke bayabonisana ukuthi ke indlela yaphambili wenzakalani yonke lento leyo agcina seqondile. Second segment of the show sibona usisi uThando Dlamuka eyohlangana nepodcaster lapha angiqala yayibuka le podcast yaphuma nini I think it was last year la podcast ephuma basically baqale baye eSpa akasajabuli kanje uThando indaba eSpa uyobhucungwa lapha uyomasajwa yonke lento le ngane yasenkandla ithi angikaze ngamasajwa ngeqala into enje bangena phana bakhunyuliswe kwenziwe yonke into ingane ijabula uthi abantu bazana ayaphila la mnyama khona abantu abaphila kanje babekwa amatshe la emqolo nesemahlombe bayabhucungwa madoda baze baye kuyona ke podcast bese beyokhuluma ke khona into ayishilo kule podcast. I've never seen the podcast, I've never had the time to actually watch it, but khona into ayimentionayo lapha yana usise khuluma ukuthi yena akasoze avuma indoda yakhe ukuthi ishade kabili esanayo ukuthi yena isithembu akazivumi but uyasivuma isithembu sakonye indoda shuthi angazivuma esasiyacela esenye indoda angazivuma ngasho ukuthi ithanda ubanzima ke uyasifuna lesi esemunye umuntu and nakhona uyashisa akamvimbi usiyacela ukuthi uyosifuna yena engekho kodwa uyosifuna yena engekho kukhulunyiwe lapha kule podcast impela kwakuninga ngazo ukuthi ayingana so ngiyibheke ngiyibone ukuthi kuthiwane ngoba phela like besides anything yini siyazebandla ngontombazana into kasiyacela kuphela nokuthi banomntwana nokuthi kuyaxatshana nokuthi yahlukunyezwa yabo ikona kuphela khona enye into ayishilo futhi besabhucunga lapha nekhona indaba yokuthi hleze bezwa abantu kwi social media ukuthi ahlukwana nosiyacela akamlahle kanjani wabuza ubuso wodwa uThando wabantu washo ukuthi uma kuthiwa ngiyamshiya ubani ozongithanda abakhipha igama
uthi akekho noyedwa umuntu osowakhipha igama. To be quite honest, even kwamina akekho umuntu osengamuzwa ephumele eshashalazini esho ukuthi ngiyamthanda uThando mina wangasabi nami ngamphatha kahle. Akekho. And I believe uma umuntu wesilisa uyabona ukuthi why. Uyabona ukuthi kuningi kumele kulunge lapha. Yakuningi kakhulu. Uyabona nje la affect uma wengane ka siyacela ukuthula into ongeke uzuyazi impilo yakho yonke lengane mayisencane. Ngeke nje uyobhiza lokho ngqozelela inkuqa nje ebusuku. Ngizobheka uma wengane ngeke uyofana nini. Anyways, yaphela indaba ye-podcast and then the last segment of the show. Starring Siqinqinqa. Themkosi abize i-meeting between uMakathando naye uThando. Uzowenzani-ke labahleli laba segagasini? Namhlanje itheku lodwa nje abekho nokuba khona le emakhaya eLondi naseNkandla. Bala kwaseThekwini. Ubizelane-ke i-meeting ekubafu uzobalandulela ngomhlangano wakhe ayewubizile phakathi kwakhe usiyacela nobaba uphakathi intshebe leya. Ngesikhathi kuzobe khona ingxabano-ke kukhulunywa ndiza amaplate bawashayeka wawa uthi bamhlanganyela yonke lonto le understand ukuthi the whole purpose of ukukhuluma lento yini. Bafethu uThemkosi unenkinga nakhona uMakathando uyajabula bandla ukuthi yena into yokuqala ajabulela uMakathando ukuthi hawu azayibona indodakazi kade ayigcina ngoba phela begcina ukubonana bebonana eConubia bekamngani wakhe and wakhulumeka kabuhlungu and useyayisola ngalokho so nje kunenhlanhla ukuthi unejabula ukuthi ambone kulo kujabula kodwa nangu uThemkosi uzokhuluma lezinto engahlangene nalutho ngoba phela useyabuza manje uMakathando ukuthi okay Themkosi lezi zinto ongitshela zona zizongisizaphi mina manje ngoba uzofuna usizo lami uthi ngifuna wazi ukuthi ngoba nje singabonani ngasoliyena nomfana nawe usesimeni sokuthi ungabonani ngasoliyena naye uyokwenza kuwena lokho akwenze kumina and then so bafetha Themkosi come on my guy hayi yabona kwa umuntu waste airtime waste ifilm if ever there was a film because there's no film in these days everything is just digital bese beyathi kune film njenge cassette le video player hayi ngabe thi uyamosha Themkosi ngoba this is just worthless meeting uzokhuluma nabo labo uzobatshela leyo nto angazi for what purpose ufuna ukuthi benze njani abantu besifazana nangu unkosikazi wakhe lo muntu la yabo uzuyayisho lento untombazana uThando uthi ubaba is just being inconsiderate ucabangela yena yedwa udinga usizo mase kuthanda yena okokuqala okwesibili aka address izinto esakayikhuluma ngoba uSemkosi wafethu yazi sekusho uThando uthi lo baba so kakhulu indaba yokuthi uThando wake wambatha nobaba uDlamuka yazi uThemkosi what is this obsession anayo njalo ngokuthi ingane yakhe ihlezi ilala nabantu besilisa abathile ubaba onjani ohlezi ucabangela ingane yakhe intombazana njalo kanjalo Themkosi angathi mhlawumbe uzoyibona ne video bra wami kodwa flop ngeke awakhe awuyakhe ingane yakho khulu ucabanga into kanje uyikhuluma into kanje njalo bro ngeke this past 3 episodes this week last week nangalela ukhuluma ukuthi wena uThando umbathe nalo uThando wamcabangela into ezibanje umntanakho ngeke mfethu and waqhubeka ke inkulumo ke lapho ke usokhundaba ukuthi ufuna ukusiza ukufuna lana ngoba uzohlambulula ukuthi nike nabona ukuthi TikTok ukuthi khona abantu abamfunayo usiyacela abafuna ukumthatha bayombeka endaweni ethile at least for 6 months bathi kumqeqesha bathi kummolda abe indoda ekumele ukuthi abe yiyona yabo labo bantu ke labo ke bathunywe yimina Themkosi yimina labo bantu bathumile ukuthi bambe umlando siyacela bamlanda khona bazobamba umqeqesha dude yabo ngibakhokhelile u10,000 rand Thando wabo lwahlanya yazothi 10,000 rand ukuthi wenzeni uthatha siyacela ukuthi umusame i-boot camp kanjani uthi ngizama ukusiza wena ukuthi nami ngiyisiza ukuthi ingqondo yami nami ibe right nayo ukuthi abe umuntu ongcono bro mtshita yini mfethu mfethu uThando wavo lwasangana lapho ngibona uMakathando useyasukuma uyabona yabona into lomlisa sibethele yona la into engekho nakhona futhi useyabhlabhisha ukukhuluma uyamemeza ukuthi nje vele kanjani ngoba usangithanda nje uMakathando uthi uma kancane wena Thando uthi hayi ukhipha 10,000 rand for us yacela mina ngingane yakho akazukhiphele lutho wathi yonke lento leyo yasho Thando ukuthi awungazi ngidlani awungazi ngiqokani phela sencane lezi ngane le show kuthiwa isencane lengane ngoba lezi ngane sencane le ngane akahle nano 30 years zisencane izingane zisencane nje ukuthi banomzimba baphiwe ngokwezimzimba usiyacela nawe Thando kodwa abasebancane yabo
hayi asho njalo sana uthi hawu ya kodwa vele anginandaba ngoba uStepfather sami senginikeza-ke imali-ke kanjani hawu vele acasuke-ke naye-ke uThembinkosi bese bemgcwalisela-ke la kodwa uThembinkosi flop ayikho nje into yakhe straight. That was just the episode namhlanje iphele ngoThembinkosi flop as per usual. 3 things happened bafethu on this episode. Siyacela bahlangane nomalume wakhe, they try to hash things out kwangathi kuyalunga, and then kwase kuba uyena uThando ehlangana nosisi lo we-podcast baya kwebhucunga lapha yona kwi-spa kwamnandi, and then kwase kuba uThembinkosi maflop Thabethe. No, bafethu, thank you so much for coming through to my channel. Thank you so much. Please do not forget to subscribe. My name is Azad. Thank you.